Lapha kuma-channel kamaskandi ngithanda ngoba nimkhonzile ukhuba, nenza sure ukuthi nimfaka kuyona yonke imilando le engicabanga ukumfaka kuyona. Akunankinga-ke phela lokho khuba iqhawe, right? Bengifuna sikhulume nayo insizwa unqola yendiya khiphe nansi i-album isikhona ku-YouTube, ey'tolo zomculo, Spotify, iTunes, Deezer. Abantu abaziphe ithuba behambe beyoyilalela. Ubhale lapha nomaskandi promotion kwi-page lika-Facebook uthi uyizingelile wayithola wabe sesiphakela umfowethu lapha unqola indiya. Iphumile i-album bafowethu igcwele zonke izinto zomculo. Ngicela siyibeke indlebe maseshiya nelinki laphana ku-Facebook. Kule ngoma ithi impi yamatekisi unqola yendiya ifeature-risha ubani? U-Dr. Khangelani, u-DSD, Dula Sodubula. Nansi indaba enkulu, uNjoko ihobosho umfowambamba lapha nge-31 May okuyinamhlanje uthi iyaphuma i-EP eyehobosho esihloko sithi Uyisela. So le page yakhona-ke ukuthi-ke iy'ngoma ziwu-5 zihamba kanje. Eyokuqala ithi hayi igama angiliboni kahle kodwa ithi featuring Umshana. Eyesibili ithi Uyisera featuring uLimithi. Yesithathu ithi Kuyasinda. Ingoma yesi-4 ithi Wabaleka featuring uThandazani. Ingoma yesihlanu ithi eDubai. Ngiyakhumbula kunje ukuthi lapha ngoFebruwari wakhipha i-single ehamba nomzukulu ethi Umamemeza. Babhizi-ke abafowethu laphana bakhipha umculo, bayariliza ba-up and down and wayikhipha ne-album-ke nyakenye uNjoko. So uyasebenza kakhulu. Okuyinto enhle kakhulu ukuthi abafowethu u-music bawukhiphe bengathathi isikhathi eside. Le attitude umaskandi kumele beyiyeke le nto, kuthatha isikhathi eside, kumele befunde impela. Abantu abanjengoDlamleza nabo kumele bebone ukuthi bayenza kanjani le nto le ukuthi kancane kancane bekhiphe la ma-Blue Nations abo umculo. Isikhe bayakwenza baya-feature-risha obani abanye Nkosi yami, oNavigate bakwenzile, baningi Nkosi yami, baningi bayayenza le nto akunankinga. uLimithi ingoma yakhe emnandi kakhulu laphayana ethi Ufike Kanjani, uyabo? uSminoff usanda kukhipha i-single emnandi kahle kakhulu laphana ehamba noZee Nxumalo. Uyabona nje ukuthi kumsebenza kahle kanjani lokho. Iy'namba zinhle ziyamvumela, hamba phambili, ama-monthly listeners. So iyasebenza le nto, abantu-ke bengayithathi kancane. Sibapheke uthando-ke abafowethu, sibakhombise uthando ngazo zonke iy'khathi. Singakhohlwa ukuthi ena vele iphuma khona kuyinamhlanje le ekanjoko. So sibaphe uthando-ke. Bakhona-ke abanye abafowethu abasazokhipha-ke esisazohamba sibabheka uma siwuthola nje umyalezo siwabona ama-post. Angeke singakuvezi lokho ukuthi kunento enhle kanje eyenzakalayo kumaskandi. Kuleli khaya-ke sipha wonke-ke umuntu isikhathi esanele sokukhuluma ngayo. As long as i-message or ngiyibonile i-post ethize engakubonanga angikhulumi ngakho ngoba ama-page maningi nabaculi baningi. Kodwa uma ngithe ngadlula ngakubona lokho, ngakuthanda futhi ngabona ukuthi mhlawumbe nabantu bangafuna ukubona leyo nto le ngiyenze leyo content leyo, ngibavezele-ke abafowethu-ke nodadewethu. Akuhlupheki kakhulu-ke, asithembe ukuthi uNjoko uzoqhubeka ngegiya akhuphuke ngalaphana kuMamemeza featuring umzukulu. Wakhupha kahle kakhulu uNjoko laphayana, wasebenza kahle kakhulu. Wacula kamnandi futhi kodwa ingoma yakhe yayingenza kahle kangcono ngoba noNjoko wayipha amandla eyiphusha. Ngathi ubengayiphushi ngendlela ekuyiyona uNjoko uku-remind abantu ukuthi hhayi kunengoma ekanje kanje. Engathi kuNjoko engaqinisa-ke kulokho cause phela ingoma yakhe yayimnandi kakhulu noma-ke isame kahle iy'namba kodwa ibingathola more. Ngiyabhiliva ukuthi ubengathola more kunalezi iy'namba ayitholile uNjoko, kodwa akunankinga-ke. Nansi-ke i-EP yakhe ethi Uyisela iphuma ngeyi-31 okuyinamhlanje.